Pozdrav i dobrodošli na gledajući.com. U ovoj epizodi nastavljamo sa laganim uvodom u jQuery i danas ćemo se malo pozabaviti sa varijablama i sa funkcijama i napravit ćemo tabularnu navigaciju. Znači, ne volim da ovi tutoriali budu onako suhoparni i da radimo specifično neku temu, nego želim da dok učimo jQuery da usput napravimo nešto što će nam zapravo koristiti prilikom izrade naših web stranica. Znači, danas ćemo napraviti tabularnu navigaciju, to je ovako nešto. Znači, imamo više o proizvodu, specifikacije i download. Recimo, ovu navigaciju bi imali, kad bi na našoj stranici imali opis nekakvog proizvoda i sad da nam, ako taj proizvod ima nekakav veliki opis, ima dosta specifikacija, ima nekakvih failova koji se mogu downloadati, da ne bi to sve stavljali jedno ispod drugog, možemo napraviti ovakvu tabularnu navigaciju. Znači, ovdje bi imali više o proizvodu, lorem ipsum tralala, imali bi specifikacije, imali bi download. I sad kad bi ja kliknuo tu na specifikacije, ovdje bi mi se prikazao nekakav drugi tekst, na download bi mi se prikazao nekakav treći tekst. Naravno, to za sad ne radi, zato što još nismo napravili jQuery za to. Ok, ja ću ovo ovako malo tu smanjiti, pa ćemo pogledati HTML i CSS ovoga. Znači, sve sam stavio u jedan div koji sam nazvao tab navigacija. Znači, to nam je ovo ovdje. I sad, gore, u gornjem dijelu, znači ovo više o proizvodu, specifikacije i download, imamo u najobičnijem UL tagu i više o proizvodu, specifikacije i download nam se nalazi u LI tagovima. Kao što možete primijetiti, ovdje imamo nešto se zove active, znači ima nekakvu klasu active, što znači da je ovaj tab i ovaj ovdje panel, znači ovo nam je jedan panel, ovo nam je drugi panel, ovo nam je treći panel, da su ti paneli zapravo ovaj LI tag nam je aktivan, trenutno više o proizvodu i panel više o proizvodu u kojem znači imamo tekst nam je isto tako aktivan. Ako bi ja obrisao ovo active i snimio, primijetit ćete da će ovaj tu dio nestati. Znači, taj aktivna klasa nam je vrlo bitna. Stavili smo aktivnu klasu na ovaj div zato što je on prvi i na stranici bi se naravno trebao prvo otvoriti tab koji je prvi, jel da? Isto tako stavio sam ovaj aktivnu klasu na ovaj LI tag zato što nam je ona isto tako prva i isto se zove više o proizvodu. Kad bi ovo maknio i snimio, primijetit ćete da će ovdje samo nestati ova siva pozadina. Zašto? Zato što sam u CSS-u rekao da ako je ul-tabs li.active, znači li koji ima klasu active će imati klasu ff. Znači, čisto vizualno da dobijemo da se ovdje radi o jednoj cjelini. Znači, kad ovdje stavimo aktivnu klasu i snimimo, primijetit ćemo, znači, tu smo dobili tu sivu pozadinu i ona je nekako povezana sa sivom pozadinom od ovog ovdje panela. Svi paneli su po defaultu skriveni. Znači, kao što možete vidjeti, svaki od ovih panela ima klasu panel. Znači, tu svuda imamo klasu panel, ali ima drugčiji ID. Znači, ovaj prvi ima ID više, znači zato što je to više o proizvodu. Drugi div, odnosno drugi panel ima ID specifikacije i treći div ima ID download, zato što se radi o downloadu. E sad, oni svi imaju klasu panel. Ja sam njima stavio, znači, da je panel display none. Znači, kad bi ovo maknio i snimio, onda bi dobio sva tri panela odjednom tu. Sada, kad stavimo display none, onda nam ovi nestanu, ali se pojavi ovaj prvi panel zato što on ima klasu active. Znači, on ima klasu panel active. I, naravno, on se pojavljuje zato što sam na panel.active stavio display block. Ok. Nadam se da je logika HTML-a i CSS-a jasna. Ono što mi sad tu moramo napraviti, znači šta želimo napraviti? Vrlo jednostavno. Želimo da kad neko klikne na specifikacije, da jQuery skuži, ok, kliknio si na specifikacije, znači da trebam makniti klasu active sa više o proizvodu, makniti klasu active sa ovog diva koji ima ID više, dodati klasu active na div koji ima ID specifikacije i dodati klasu active na li tag koji ima klasu specifikacije.
E sad tu dolazimo do još jedne stvari. Ovdje smo dodali nekakav atribut rel atribut, koji se zove isto više specifikacije download. Isto kao i ovi ID-evi. Vrlo je bitno da su isti. A vidjet ćete kasnije zašto. Ok. Možemo krenuti na pisanje jQuery-a. Znači napravit ćemo sljedeću stvar. Ja ću mu reći ovako. Znači ono što glavni dio ovog svega je da se na nešto klikne. Znači, a mi moramo kliknuti na ove LI-ove. Znači, klikat ćemo na više o proizvodu, specifikacije i download. Tako da ću mu ja reći, znači, pošto nam se ovo zove tabs, znači ovaj UL nam se zove tabs, reći ću mu, znači, samo .tabs LI. Super. I onda ćemo mu reći on click zarez function znači sad smo mu rekli kad neko klikne na ovo nešto se mora desiti. E sad prvu stvar koju ovdje moramo skužiti, odnosno koju bi jQuery trebao skužiti, na šta smo mi točno kliknuli. Tako da ćemo reći, to ćemo napraviti na vrlo jednostavan način. Rećemo sljedeće, znači ono na šta smo kliknuli ćemo staviti u varijablu. Sad ako ste upoznati sa programiranjem, odmah znate šta je varijabla. Varijable su iste u jQuery, mislim iste. Znači služe istoj svrsi u jQuery, u PHP-u i u C-u, valjda. Ne znam puno o C-u, ali pretpostavljam da i tamo služe istoj svrsi, u Pythonu i tako dalje. Znači manje više u svim programskim jezicima varijable služe za istu stvar. A služe tome da u njih stavljamo nekakve komadiće nečega, znači nekakvih podataka. Znači ja ću napraviti varijablu i sad pošto pokušamo definirati o kojem se panelu radi, znači koji panel želimo prikazati, nazvat ćemo je koji panel. Znači sad smo rekli var koji panel i onda ćemo reći sljedeće. Znači this, znači ovo this označuje onaj LI na koji smo trenutno kliknuli. Znači ovo smo vrlo nespecifično odredili. Rekli smo samo da se radi o tabs i LI-u. Sad ne znamo točno o kojem se radi. Radi se o onom na koji korisnik klikne. Zato ćemo reći this i onda ćemo reći attr, što znači atribut. Znači uzmi atribut koji se zove rel. A pošto smo svuda ovdje stavili ovaj rel, ovdje, znači rel više, rel specifikacije, rel download i tako dalje, on će pokupiti taj atribut, odnosno pokupit će njegovu vrijednost. Znači kada kliknemo na specifikacije, on bi trebao pokupiti vrijednost koju smo stavili unutar ovog rela, znači specifikacije. Da to dokažemo, možemo napraviti sljedeću stvar. Možemo sad napraviti alert i reći koji panel. Znači alert nam služi da nam jQuery izbaci nekakvu obavijest na ekran. Kad on izbaci tu obavijest na ekran, kad bi napravili recimo test, znači možemo napisati test, nekakav tekst, i kad bi otišli ovdje i kliknuli na specifikacije, jQuery izbaci obavijest test. Ok, to nam baš ne služi puno ničemu, ali ako ovdje napišemo, znači bez navodnika koji panel, jQuery zna da se ovdje radi o varijabli, onda nam to već služi nečemu. Znači ako kliknemo sada na specifikacije, dobit ćemo specifikacije. Ako kliknemo na download, dobit ćemo download. Ako kliknemo na više o proizvodu, dobit ćemo više. Znači dobit ćemo onu vrijednost koja nam se nalazi unutar rel atributa. Ok, super. Znači sada smo uspjeli skužiti o kojem se panelu trenutno ovdje radi. I sad sljedeću stvar koju ćemo napraviti, napravit ćemo da ovaj panel na koji smo stisnuli, znači da panel na koji smo stisnuli da više ne bude, zapravo da on bude aktivan, a da panel koji je trenutno aktivan, da on više ne bude aktivan.
Znači to moramo sad napraviti. Znači moramo napraviti da kad neko klikne na specifikacije, da se klasa active makne sa ovog ovdje panela i prebaci se na panel specifikacije koji ima ID specifikacije i da se makne sa ovog ovdje više o proizvodu, ali to ćemo kasnije rješavati. Za sad nas brinu samo paneli, znači samo ovaj dio koji sadrži u sebi nekakav tekst. Sada ćemo napisati sljedeće, znači sad ćemo napisati ovo i sad, znači u navodniku ćemo staviti ovu tarabu. Taraba nam uvijek označuje ID i onda ćemo reći plus, znači ID, ovo plus znači ako sad napišemo ovdje pero, jQuery će to pročitati kao da sam napisao ovo. Znači, a ako ja napišem koji panel, onda će jQuery to pročitati, pošto se ovdje radi o varijabli, pročitat će ovo i zavisi na šta sam kliknio sad ovdje. Znači, ako sam kliknuo na specifikacije, onda će pisati specifikacije. Tako da, na taj način smo napravili da dinamički jQuery određuje koji će panel prikazati. I onda ćemo ovdje samo staviti show. Pa ćemo vidjeti šta će se sad desiti. Ok. Znači sad kad kliknem tu na specifikacije, prikazao mi se dole još jedan div. Kad stisnem na download, prikazao mi se još jedan div. Naravno, ovo nam sad tu baš ne odgovara najbolje, jel tako? Znači, ono što bi mi sad ovdje trebali napraviti, znači dobili smo jedan dio onoga što nam treba. Kad stisnemo na specifikacije, specifikacije nam se prikažu. Ali želimo da nam se ovaj ovdje dio sakrije. Znači, sad ćemo tu napraviti sljedeću stvar. A to je da ovo sve stavimo u funkciju. Sad šta su funkcije? Znači funkcije su, kao što ima, znači varijabla u sebi sadrži samo jedan nekakav podatkić. Znači nekakav podatak, tipa ovdje ta specifikacija i tako dalje. Sad, funkcija, opet ću napomenuti, znači ista je manje više u svim programskim jezicima, znači u PHP-u, jQuery i tako dalje. Znači funkcija u sebi sadrži komad koda. Znači ja ću ovdje sad napraviti funkciju koju ću nazvati panel. Znači funkciju radite na ovaj način, panel. U ovoj zagradi bi tu mogli upisati nekakve varijable koje bi se mogle prosljeđivati toj funkciji, ali to je priča za jedan drugi tutorial. Znači napravili smo funkciju panel. Sad, sljedeću stvar koju ćemo napraviti, rećemo ovako. Reći ćemo mu panel, zapravo pod navodnicima, panel.active.hide i nakon toga ćemo mu reći panel. Ajde da vidimo što će se desiti. Opa, ništa se ne događa, nešto nisam, da, panel, možda treba točka. Da li će sada da odradi? Evo ga. To je sad skoro bilo to. Još, kao što vidite, poprilično čudno se ponaša, ali dobro, nema veze. Poprilično čudno se ponaša zato što nismo maknuli, znači šta smo mi sad napravili? Mi smo mu rekli, kad neko klikne na ovaj tu li, potraži mi svaki panel koji ima na sebi klasu active. To znači da je to aktivni panel. Ok. Onda ga sakri. Sad u ovoj zagradi smo pozvali funkciju. Znači kad ga sakriješ, pozovi mi ovu ovdje funkciju koja naravno prikazuje novi panel. Sad bi mi u tu funkciju trebali napisati sljedeće. Trebali bi napisati this, zapravo ovako this, remove class,
active. Znači sada, kada kliknemo na ovaj, zašto mi se ovo nije dobro poravnalo, ne, ovo se nije dobro poravnalo. Znači sada kada kliknemo na ovaj LI, onda će on pronaći panel active, sakrit će ga, maknit će sa njega klasu active, zato što smo ovo ovdje napisali. Još bi tu trebali, znači, na ovaj panel koji je trenutno aktivan, na njega dodati klasu active. Ali da vidimo za sad kako nam ovo radi, da li smo doživjeli nekakve promjene tu. Ok, ovo se sakrilo. Kao što vidite, ovo se dalje dodaje, znači još uvijek to ne radi kak spada. Ok, sada ćemo ovdje dodati sljedeću stvar. Znači ovdje ćemo unutar ovog show dodati novu funkciju. Ovo se zove callback inače. Znači callback funkcija. Dodat ćemo novu funkciju i tu ćemo reći add class, odnosno this. Tako. Ok, sada vidimo šta se dešava. Ok. Ovo sad dobro radi, manje više. Meni se ne sviđa što radi ovu ovakvu nekakvu animaciju. Znači, da bi prestalo raditi tu animaciju, to nam se dešava tu zbog ovog show i hide. On pokušava tu nekako vrijeme upotrijebiti, znači napraviti nekakav delay, zato što pozivamo ove ovdje funkcije, tako da ćemo mi reći da taj delay bude 0. Znači reći ćemo 0 zarez i ovdje ćemo mu na show isto staviti 0 pa zarez. Znači da je delay 0 sekundi, 0 milisekundi, 0 svega. Ok, to kad snimimo, sad bi to trebalo malo bolje biti. Znači, sad kad klikamo download, specifikacije, super. Ok, zakon. Odlično. Dalje, kao što vidite, kad tu kliknemo, ovo mijenja nam se taj sadržaj dole, ali bi bilo dobro da nam se promijeni i pozadina iza specifikacije i pozadina iza download. Da bi to napravili, to ćemo zapravo napraviti na vrlo jednostavan način. Znači jednostavno ćemo mu reći sljedeće. Reći ćemo mu tabs li.active remove class active. Znači, on će sad, kad mi kliknemo na ovo, prvo će pronaći sve li tagove koji imaju na sebi klasu active i maknit će tu klasu active. I onda ćemo mu jednostavno reći this. Znači, this je ono na šta smo kliknuli. Ono na šta smo kliknuli. Na to dodaj klasu active. Snimimo. Ajde da vidimo. Evo ga. I sad to već bolje izgleda. Znači idemo ponoviti šta smo radili. I šta se sad tu dešava. Znači, kada neko klikne na li tag, on prvo nam potraži da li neki li tag ima već klasu active. Uvijek jedan ima, odnosno ima ovaj prvi. Znači i sa njega makne klasu active. Onaj li tag na koji smo kliknuli, njemu doda klasu active i sama ta klasa active mu doda ovu pozadinu iza, zato što smo nju definirali u ovom CSS-u. Nakon toga odredimo na koji smo panel kliknuli, znači sa ovom varijablom. U varijablu upišemo na koji li tag smo kliknuli i spremimo tu varijablu koja će se zvati koji panel. Ok, nakon toga sakrijemo panel koji je trenutno aktivan. Znači potražimo sve panele koje su aktivni, koje na sebi imaju klasu active, sakrijemo ga i onda pozovemo funkciju panel. A funkcija panel radi sljedeće, znači na ovaj panel active remove klasu active, znači mičeju, i onda pomoću varijable koje smo definirali. U našem slučaju, recimo, ako kliknemo na specifikacije, to bi bilo specifikacije, prikazuje div specifikacije, prikazuje ga i na njega dodaje klasu active. I tako dobivamo ovo.
Znači i to sve fino dinamički radi. Znači mi sad tu možemo dodati još nekolicinu klasa, možemo dodati još nekolicinu tih tabova, možemo prvo dodati još jedan tab i možemo njega nazvat test. I ovdje ćemo dodati još jedan tab, odnosno još jedan panel koji će imati ID test. Znači ponavljam opet, bitno je da nam je ovaj rel i ovaj ID da nam se totalno isto zovu, znači velika mala slova sve isto. Ok, jesmo to snimali? Jesmo, evo ga, tu nam je test dodan i sada kliknemo na test, dobijemo ovo. Doduše da se malo bolje vidi, ovdje ćemo napisati samo to i sad ćemo reći specifikacije, damo test. Kao što vidite, na taj način vrlo jednostavno možete napraviti te tabove i usput ste naučili za šta nam služe varijable. Naravno, varijablu možete koristiti za milion drugih potreba, isto tako funkcije možete koristiti za druge nekakve potrebe, funkcijama možete prosljeđivati varijable i tako dalje. Znači sve je to poprilično, sad bi išli već u složenije, ovo je ipak samo uvod u jQuery, tako da nećemo puno komplicirati. Ja vas naravno potičem da, zapravo volio bi kad bi otišli sami malo bolje proučili sve to oko jQuery-a i odradili malo te nekakve naprednije primjere, ali za sad je to. I uspjet ste naučili kako napraviti tabove koji će vam sigurno trebati nekad kada budete radili web stranicu, jer je dobra stvar i dosta često se koristi za ovakve stvari. Eto, to bi bilo to za ovaj tutorial. Pratite na Facebooku, pratite na YouTubeu, na web sajtu. Cijeli kod ovog tutoriala će biti na web sajtu, a gledate ovo na YouTube, tako da skočite tamo, pogledajte kod i to je to. Do sljedećeg puta.